uyu ni umubiri mbese Hawaii hato. Nabiro ufite Bate mocha. komeza igikura ugiraga ibituza burya mbese akaboko kamwe icyo bita gukora umubiri. Salama mugabo. Salama. Amakuru ni meza cyane. Sha uratwemeje kabisa. Kabisa ni Imana mu Rwanda tugomba kuzishyigikira. Bro none se ni wowe ubikora cyangwa ubigenza gute? Ni ngiye rwose kuko ibisaba kwiga hanyuma ukabikora. Umaze nk'igihe kingana gute ubyiga se buriya? Hamaze nk'umwaka umwe nziga. Umwaka? Ukaba uri kuri rwa rwego? Yego komane yanjye. Ndifuza kugera no ku rundi rwego rurenze. None se wigira hehe wo? Ngira kenshi na kenshi na mu master ndabona kuko nkunda kwigira kuri telefone cyane. Yego. Ukoresha telefone ukabyiga ukabifata? Cyane rwose. Ugiye kuri internet? Kuri internet. Ugashaka abatipe babasha babizi bakagufasha? Niko bundi ibintu bikorwa niko mbigenza. Mwese nta gihe ubasha kubona umuntu muhangana? Rimwe na rimwe baraboneka tugakora gusa nyine mbona mfite imana irenze ico ugomba kuzashaka umuntu ufasha. Sara umuca mu gihugu kubita akakwemeza? Barahari. Uvugisha ukuri? Barahari ariko ntabwo aba ari ibintu bya cyane ariko baba hari abize nyine. Ubuse niba atari bamufite imyaka ingahe wowe? Mfite imyaka 19. 19? Yego. Nukuvuga mu buzima busanzwe ukunda siporo? Cyane rwose ni acrobacy nicyo kintu niyumvamo kandi ndanagikunda. Ni nacyo cyonyine uzi se? Ntago bindi byabora ku ruhande twatumana twatuno hato ari kiniyo ya danje nyine. Iyo niziyoboye. Niziyoboye. Ubuse abantu impano yawe yakira bati? Ari ibintu bitungura abantu kenshi na kenshi kuzi siporo dukora nyine zikunda kubamo ibintu by'impanuka. Ariko nyine abantu babumva ko bitabaho kukoresha n'amagini. Karitsiye se ntibagutinya bakwita nk'umuntu wananiranye? Ntago byabura ariko nyine uko umuntu akuzi n'ukuntu kubona ntago yabikwitira ibyo bintu ariko ntago babura abantu babikwitirira. Yego. Ukoresha iki kugira ngo ufite igituza kingana gutyo ku myaka 10 n'ingahe?
ni akahomu workout du pompage n'izi siporo ntabwo wakora izi siporo ngo unanirwe kubigira. Yego. Okay. Shobora dutubwiye kabisa ratwe turabibonye tuvuga ngo reka tubisangize abakurikirana Dufeme TV. Kabisa courage kabisa courage. Gutya. Uyu ni umubiri. Ni umubiri kabisa. Nishatse urawukwedura washaka ukawubyimbya washaka ukaworoshya. Kabisa. Ubu nubango wakoze icyo bita umubiri. Bro ubahe kabisa. Hanyuma niki wasaba abantu rero bagukurikiye? Icyo nasaba abantu ni support, dukwiye gufashanya abanyarwanda, tugatezanya imbere. Icyo nabasaba rero ni ukujya kuri social media zanjye bakankurikirana. Zitwa ngo iki? Account zanjye bazita Smith Acroboy cyangwa Rwanda Flix Talent. Aho hose wahadusanga kabisa tukabana. Telefone yawe 079 24 57 63 kabisa ndabakunda cyane. Umunyempano ukaze mu Rwanda. Yes. Wakwita? Amazina nyakuri ni yo gushimira Habakuki ariko ayo nkoresha ku social media ni Smith Acroboy. Smith Acroboy. Yes.